Moje ime je Vukajlo Ivanović i menadžer sam u Atos agenciji za nekretnine. Izdavanje i prodaje nekretnina kao i sam rad sa klijentima zahtijevaju stalno prilagođavanje ponude. S obzirom da nas većina klijenata prati putem sajta i putem društvenih mreža, jako nam je važno to blagovremeno ažuriranje informacija, što znači da nam je i brz internet neophodan. Kako većinu našeg poslovanja obavljamo putem telefonskih poziva, jako nam je važno da smo stalno dostupni, što znači da imamo besplatne i neograničene razgovore među kolegama, a i besplatne minute ka svim mrežama. Trudimo se da naši klijenti uvijek budu zadovoljni. Zbog toga sve one podatke koji se tiču njih, a bitni su nam pri izdavanju i prodaji nekretnina, čuvamo na cloudu. Sa odličnom antivirus zaštitom sigurni smo da su svi podaci, a time i cjelokupno naše poslovanje, bezbjedni. Magentu 1 biznis paket smo izabrali zato što nam je Peđa tako rekao. Šalu na stranu. Peđa je naš lični kontakt iz Telekoma i on je uvijek tu da bude naša podrška, da riješi sve naše dileme i da zajedno sklopimo najbolji mogući paket opcija koji bi odgovarao kako našem timu, tako i cjelokupnom našem načinu poslovanja. Sklopite i vi vaš idealan Magenta biznis paket.